uMadlala uthi igazi likaMeyiwa lalingagobhozi ngemva kokudutshulwa kwakhe esikhundleni salokho kwakunamaconsi alo phansi. Igazi la kaSenzo lalingaflow kwakwamadoda inyana nje phansi kwakwamasport inyana phansi. Ayekhona phansi la elele khona. Uthi kwabe sekugcwele abantu angabazi ngaphakathi endlini kanti ibona basiza ukuqubula umzimba kaMeyiwa ukuze uyofakwa emotweni yakhe. Abanye angibazi laba besefikile. I don't know that. Bazi laba abanye ababesefikile kodwa basiza nabuthi simfake emotweni. Ngisakhumula ukuthi ngwazi izandla mina ngemuva ngifaka izandla kanje ningasemhlanje wakhe ngifaka izandla kanje. uMadlala uthi imoto yayishayelwa uKelly Khumalo ngesiskhathi belibhekise esibhedlela kanti igazi laliqhubeka nokopha. Uthi ngemva kokuthathwa komzimba kaMeyiwa esibhedlela kwaqhamuka umhlengikazi ngemva kwesikhathi ephethe indaba ukuthi uMeyiwa akasekho emhlabeni. Lapho uMakheli naye weza kithi esekhala then wasitshela ukuthi kusenza kasekho nani so wonke umuntu wayesekhala ke nje so mangifika elele bengikhala so ngimbuza iSenzo kanti ngibizela ukuthi ngizobona lento la. uMadlala uthi ngemva kwesikhatshana kwatheleka abadlali beOrlando Pirates kanye nonkosikazi kaSenzo uMandisa esibhedlela kwasuka umsindo phakathi kukaMandisa noKelly. Leli cala liyaqhubeka.